ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، صلوات ربي وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، جماعة جمعة رحمكم الله، جماعة جمعة للهدى، جماعة جمعة للرباهة، جماعة جمعة للموت. Kalimat ini yang saya ucapkan bukan sekedar biasa atau formalitas, tetapi betul-betul jamaah yang hadir di Jumatan hari ini adalah jamaah istimewa, jamaah yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah yang beruntung karena diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dalam bulan suci Ramadan. Bukan itu saja, diberikan taufik oleh Allah mengisi bulan suci Ramadan dengan amal saleh. Salah satunya hadir salat Jumat berjamaah. Jamaah rahimahullah, keuntungan kita di bulan suci Ramadan itu sangat besar. Ada kisah di riwayat Imam Tabarani disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah, terjadi di zaman Rasulullah SAW. Melalui kisah ini bisa membayangkan betapa besar keuntungan kita yang masih hidup sampai bulan suci Ramadan. Karena banyak yang belum sadar betapa besar anugerah Allah, bahkan dia akan diberikan umur sampai ketemu bulan suci Ramadan. Ada dua saudara datang ke Madinah. Dua saudara tersebut berlomba-lomba dalam kebaikan, salat, ibadah, amal saleh, jihad bersama Rasulullah SAW. Salah satunya ketika ikut jihad bersama Rasulullah SAW, beliau mati syahid di jalan Allah. Dan kita tahu tidak ada lebih mulia, lebih tinggi. Astaghfirullah, innahu huwa ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. عباد الله، salah satu amalan istimewa di bulan suci Ramadan adalah doa. Allahumma ya Rabbi farij 'ala al-muslimin fi Filistin wa tahhir al-masjid al-aqsa ya rabb al-alamin wa ruddahu ila hawzat al-islam wal muslimin. Allahumma ij'al biladana Indonesia aminatan mutma'innah wa sa'ir bilad al-muslimin. Allahumma a'tiq riqabana min an-nar. Mohon ampunan
kesuksesan, keluarga soleh dan soleha, amal baiknya. Silahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan masih berkesempatan kepada seluruh jamaah yang hadir, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang mau handphone boleh dipilih ke panitia supaya